oglas za auto, Brabus 800, 4x4 na kvadrat, prvi vlasnik vozila baba do pijace. Mnogi od vas su čuli, a oni koji nisu, vjerovatno su osjetili dim koji se nadvio nad najekskluzivnijim delom Balkana. U noći između 15. i 16. februara 2026. godine, tačnije u Vučiji sat, oko 3:30 ujutru, Beograd na vodi je zanemeo. Simbol moći, simbol uspjeha, ali i simbol kontroverze, čuveni Mercedes Brabus 800 klase, vozilo vredno preko $500.000, pretvoreno je u buktinju. Vlasnik Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, čovjek koga jedni kuju u zvezde kao najvećeg marketinškog genija i humanitarca koji je pomogao stotinama porodica, dok ga drugi vide kao manipulatora i personifikaciju svega onoga što je pogrešno u modernom društvu. Neki ga vide kao dečaka iz komšiluka koji je uspeo, drugi kao državni projekat blizak samom vrhu vlasti. Ali te noći on nije bio ni influencer, ni zabavljač. Bio je meta. Pred nepunih 20 sati njegova zver od 800 konjskih snaga, parkirana ispred zgrade u najčuvanijem kvartu u Srbiji, nestala je u plamenu. Od enterijera rađenog po meri ostao je samo pepeo. Od stakala samo srča. Mi nismo ovde da bismo se bavili tračevima. Mi smo ovde da uradimo forenziku društva i okolnosti. Ko stoji iza šibice? Koji su stvarni motivi? Da li je ovo poruka, osveta ili možda najskuplja marketinška kampanja u istoriji Balkana? Smestite se udobno. Zaključajte vrata. Danas otvaramo dosije Brabus i analiziramo 5 ključnih teorija o tome zašto je Baka Prase morao da gori. Teorija broj 1. Za mnoge, jedina logična. Za policiju, verovatno, prvi trag. Zove se reket. Brate, htjeli smo mi da uzmemo Urusa, ali znaš, mnogo je upadljiv. Aha, jasno. Pa kao, ne bismo da ga imamo, ali baš bih voleo malo da ga provozam. Ma bre, naravno, brate, sve može. Beograd je grad koji pamti. Pamti 90. pamti 2000. pamti klanove. Iako se fasade menjaju, a grad dobija futuristički sjaj Beograda na vodi, pravila asfalta često ostaju ista. Godinama unazad, Baka Prase se u svojim live-ovima šalio na račun opasnih momaka. Priznaću vam koliko i kome plaćam reket. Kao što ste znali, nije moguće da se neko izvini zato što sam ja preozbiljna glavuđa, nego su ti mafijaši koji mene čuvaju, kojima ja plaćam reket, njih okrenuli, oni su morali da se izvine, logično. Ja taj reket plaćam 60.000 evra mesečno i zbog toga što plaća 60.000 evra mesečno ja mogu da radim apsolutno šta god poželim. Šalim se, ovo ostavio u klipu da se šalim. Šalim se, naravno, brate, what the fuck. Pominjao cifre koje zarađuje, javno pokazivao satove od 100.000 evra i automobile od $500.000. U svetu gde se prosječan čovjek bori za egzistenciju, takvo bahaćenje je kao da mašete crvenom maramom ispred bika. Ali ne bilo kakvog bika, već onog koji naplaćuje zaštitu. Sjećate se priča o Velji Nevolji. Nakon njegovog hapšenja isplivale su informacije o navodnoj povezanosti određenih youtubera sa kriminalnim strukturama. Spekulisalo se da su mnogi morali da plaćaju porez na popularnost, iako je Baka Prase uvek demantovao da ikome plaća reket i iako je uvek tvrdio da je sam svoj gazda, dokazi o poznanstvima postoje. Ali hajde da analiziramo dublje. Zašto paljenje auta? Paljenje automobila je poruka. To je opomena. To je vizit karta ostavljena na zgarištu koja kaže: možemo da ti priđemo, znamo gde živiš, znamo šta voliš. Činjenica da je neko uspeo da uđe u Beograd na vodi, naselje pokriveno stotinama kamera i da neopaženo zapali vozilo govori o dve stvari. Ili je reč o vrhunskim profesionalcima ili o nekome ko ima prečutnu dozvolu da to uradi.
Da li je Bogdanovo odbijanje da plati zaštitu novim klincima u podzemlju dovelo do ovoga? Da li je Zlatna koka odlučila da prestane da nosi jaja za druge, pa su odlučili da joj spale gnezdo? Ovo je teorija koja nosi najviše opasnosti, ali i najviše realnosti u sebi. Teorija broj 2 nas vodi iz mračnih ulica pravo u visoke kabinete. Politička dimna zavesa. Svi smo vidjeli snimke. Svi smo vidjeli tu neobičnu bliskost. Baka Prase i Aleksandar Vučić. TikTok live-ovi, razgovori o porezu, šale o popularnosti. To se desilo. To je istorija interneta. Predsjednik države koji razgovara sa najkontroverznijim youtuberom. Ali u politici ništa nije slučajno. Pogledajmo trenutak u kojem se ovo dešava. Beograd vri, nezadovoljstvo raste, protesti su na ulicama, bilo zbog iskopavanja litijuma, bilo zbog Kosova, bilo zbog ekonomije. Vlast je pod pritiskom. A šta je najbolje oružje kada je narod besan? Hleb i igre. Ili u modernom prevodu, drama i vatra. Postoji teorija, koliko god ona zvučala kao scenario za thriller, da je ovaj incident savršeno tempiran. Dok cela Srbija, pa i Balkan, gleda u zapaljeni Brabus, niko ne gleda u cene u prodavnicama. Niko ne gleda u nove zakone koji se tiho usvajaju. Samo zamislite naslove: zapaljen auto bake praseta. To je vest koja guta sve ostale. To je vest koja hipnotiše mlade, ali i njihove roditelje. Da li je moguće da je nekome u interesu da se baka Prase predstavi kao žrtva? Ili možda suprotno, da se kazni? Sjetite se, baka Prase je u tom lajvu sa predsjednikom delovao kooperativno. Ali šta ako je ljubav pukla? Šta ako je influencer sa milionima pratilaca odbio da posluša neku direktivu? Šta ako je postao previše moćan, previše nezavisan, pa je sistem odlučio da ga podsjeti da je i dalje ranjiv? Mnogi teoretičari zavere tvrde da se ovakvi događaji koriste za ocrnjivanje opozicije. U smislu, gledajte kakav haos prave huligani i mrzitelji uspeha. Drugi kažu da je ovo ocrnjivanje vlasti. Gledajte, država nije bezbedna ni za koga. U ovoj igri senki istina je verovatno negde između, ali jedno je sigurno. Baka Prase je postao politički faktor. Treća teorija nas vodi na stadion. Tamo gde vladaju strast, odanost i gde se uvrede ne praštaju. Fudbal. Kladionica i sukob sa Delijama. Ako ste pratili Vlogmas, ako ste pratili storije, znate šta se desilo. Baka Prase je uradio nezamislivo. Javno se okrenuo protiv Crvene zvezde. Ne samo da je počeo da navija za Vojvodinu, već je to uradio na način koji ponižava protivnika. Uložio je ogroman novac. 1.000.000 dinara na pobedu Vojvodine protiv Zvezde. I dobio je. Vojvodina je pobedila, a Baka je inkasirao 7 miliona dinara. Ali nije stvar u novcu. Stvar je u onome što je usledilo. Za navijače, klub je svetinja. Za Delije, sever je hram. Kada jedan youtuber, koji u njihovim očima predstavlja sve ono što oni preziru, laku zabavu, šminku, virtuelni svet, krene da se ruga njihovom klubu, to se ne prašta. Na utakmici su podignuti transparenti. Poruke su bile jasne i jezive. Nekad stara dama, sada Baka Prase. I ona ključna, firma ili farma. Pitali su ga da li je postao deo navijačke grupe Firma ili i dalje živi u realitiju Farma. Da li je paljenje Brabusa odgovor na to pitanje? Navijačke grupe u Srbiji su jedne od najorganizovanijih struktura. Imaju ljude, imaju logistiku i nažalost, imaju istoriju nasilja. Zapaliti auto nekome ko se drznuo da javno ismeva Zvezdu nakon poraza. To se savršeno uklapa u modus operandi huliganskih osveta. To je poruka. Možeš da imaš milione na računu, ali na ulici mi donosimo presude. Da li je Baka Prase potcenio snagu tribine?
Da li je mislio da je internet štit koji ga čuva od besa najvernijih? Ako je ova teorija tačna, cena te lekcije je 500.000 evra. A sada, teorija koja je možda i najzanimljivija jer uključuje ogroman novac, ego i sudar dva sveta, boks, BFC i ljubomora konkurencije. Pre samo nekoliko nedelja desilo se nešto što je prodrmalo Balkan. BFC, Balkan Fighting Championship, organizacija iza koje stoji Baka Prase. Taj događaj nije bio samo meč. To je bio fenomen. Preko 600.000 ljudi je gledalo prenos uživo. To su brojke o kojima nacionalne televizije mogu samo da sanjaju. To je gledanost veća od finala svjetskog prvenstva u mnogim zemljama. Baka Prase je ušao na teritoriju koja je do sada bila rezervisana za opasne momke, za profesionalne promotere, za organizacije poput FNC i ne samo da je ušao, on ih je pregazio. Napravio je show, napravio je profit, ali uspeh stvara neprijatelje. U svetu borilačkih sportova novac je krvav, a ego je ogroman. Mnogi profesionalni borci i promoteri su besni. Smatraju da influenzeri prave cirkus od plemenite veštine. Smatraju da degradiraju sport. A još više ih boli činjenica da klovnovi sa interneta uzimaju milione, dok pravi borci krvare za sitniš. Postoji teorija da je paljenje auta upozorenje konkurencije. Znak da se ne širi previše. Znak da je zagrizao veći kolač nego što može da proguta. Neki čak pominju i sukob interesa oko kladionica koje sponzorišu ovakve događaje. Gde se vrti veliki keš, tu šibica lako plane. I dolazimo do pete teorije. Teorije u koju, budimo iskreni, veruje ogroman broj vas. Teorija koja kaže da je sve ovo predstava. Znamo ko je Bogdan Ilić. Znamo da je to čovjek koji je od svakog svog skandala napravio profit. Raskidi, drame, prozivke, gašenje kanala, svaki put kada bi pao, vratio bi se jači, bogatiji i gledaniji. On je genije manipulacije masama. On je alhemičar digitalnog doba koji blato pretvara u zlato. Hajde da razmišljamo hladne glave. Auto vredi 500.000 evra. Puno para. Za nas nezamislivo. Za njega možda samo trošak poslovanja, trošak jedne brutalne kampanje. Pogledajte njegovu reakciju. Da li čovjek kome mafija zapali auto izlazi napolje i snima TikTok video u kojem se smeje? Da li čovjek koji je životno ugrožen pravi foru, prodajem auto, vozila ga baba do pijace, malo da se ispolira? Ne. Čovjek koji se plaši se krije. Čovjek koji pravi kontent, snima. Dok mi ovdje pričamo, dok vi ovo gledate, dok portali gore od naslova, njegovi pregledi skaču, njegov uticaj raste, svi pričaju o njemu. Postoji i ona praktična strana, osiguranje. Ako je auto kasko osiguran, a istraga ne dokaže da je on umešan, on će novac dobiti nazad. Ali publicitet koji je dobio, to ne može da se kupi ni za kakve pare. Deca dolaze da se slikaju ispred olupine, kao da je turistička atrakcija. On je od mesta zločina napravio svetilište za fanove. Da li je ovo njegov ultimativni trik? Da li je žrtvovao Brabusa da bi postao besmrtan u svetu show biznisa? Ako jeste, onda je ovo potez ludaka ili genija. Granica je tanka. 5 teorija. 5 mogućih scenarija. Da li je reket? Da li je politika? Da li su navijači? Da li je ljubomorna konkurencija? Ili je sve ovo samo jedna velika, skupa laž? Istinu možda nikada nećemo saznati. Možda će se istraga nastaviti, a počinilac nikada neće biti pronađen. To je čest slučaj na ovim prostorima. Ali jedno je sigurno. Pepeo Brabusa je ogledalo našeg društva. U tom plamenu se vidi sve. Naša obsesija slavom, naša veza sa kriminalom, naša strast prema sportu i naša spremnost da poverujemo u bilo šta što nam se servira na ekranu. Baka Prase je, hteo to ili ne, postao simbol jedne ere. Ere u kojoj ništa nije sveto i u kojoj sve ima cenu. Pa čak i Brabus od $500.000 evra. Vatra je uništila lim, ali je izlila još čvršći temelj za mit o Baki Prasetu.
On nastavlja da vozi, možda ne više u tom Mercedesu, ali sigurno kroz naše umove. Šta vi mislite? Koja teorija vam zvuči najrealnije? Pišite nam u komentarima. Želimo da čujemo vaše mišljenje, jer vi ste ti koji slažu posljednje delove slagalice. Ne zaboravite da lajkujete video i da se pretplatite na kanal. Ovo su lica iza imena i mi uvek tražimo istinu, ma koliko ona bila vrela. Do sljedećeg viđenja.